Ohine ya wo Akyem Muoso Osabarima Dr Owusu Beyeeman ede to Ghana fo nyina anim se yenwene yenua ho yemu yenua nso ene de ne buo bia yemfa ma se wonyonko ni papa ohwe nyame animu na wukum no ya na de bia eya no ha dwen na na futu nsem no eni Osabarima Dr Owusu Beyeeman Echwemu United Nations Universal Declaration of Human Rights ene amamra no ema obibi ahokwan se wotena se asomdwemu isanse owu obia omano ope ede ne tumi hya ne nsem senti obibi ankwa no ewoso obo ho ban March 27 2023 asama me ka se manfo on 9th April yedimi share ebuo ma me pie ni se onyame mo me no onyame medi hin onyame medi hin mo su kro imu se onyame edi hin mo su kro imu a wonya mi Beyeeman na kwa na ne ono be ka kire me no maka kire me manfo NWH senior lawyer and a law lecturer at University of Ghana School of Law Professor Kwame John and so ekadunim efa Osabarima Dr Owusu Beyeeman eho Osabarima Beyeeman Adom na brosai atwasumi yansa odi suni Beyeeman South ama no suman ana sika ama bekuro no ban so wodi ne hu e ba for me ama no suman Osabarima Beyeeman Owusu Adom we are coming professor the boy chidon ko se ye